Coach, mungkin apa yang harus dievaluasi dari seri 2 demi menghadapi seri ketiga Liga 1 ini? What are the evaluations for the upcoming the third series? It's sayang, really. It's sayang, especially last game against Dakar that we dominate. Then on silly mistake, we lost again. Katanya ini sayang sekali katanya, terutama pertandingan lawan Bayangkara. Katanya kita bisa lihat bahwa kita bermain dan mendominasi pertandingan itu dan kita membuat kesalahan konyol. It's about focus. When we lost concentration in 20 seconds and 23 minutes, and we got silly goals. Dan kita katanya ini terkait fokus, katanya kita membuat kesalahan ya dalam 20 detik saja dan di menit keberapa dari Bayangkara didn't have any chance. They did not have any chance. Bayangkara katanya tidak punya peluang terbuka apapun. Ini kita berikan semua kepada And we mereka. limited the risiko and they open, but in this we control game. We have 2 chances, 2 penalties. And what to say about that? We don't want to any alibi. We Kita want tidak to mau focus to be ambil better in the third round. alibi apapun, katanya kita bisa lihat bahwa kita membuat beberapa peluang. Bayangkara katanya minim peluang bahkan di pertandingan tersebut, dan ya kalau misalnya kita pilih lagi pertandingannya ya penalti, 2 handball katanya, dan kita akan mencoba untuk memperbaiki dan berusaha untuk menjadi lebih baik nanti di seri ketiga. Yang kedua, teman-teman, Coach, bagaimana menanggapi soal isu match fixing yang saat ini sedang ramai dibincangkan? What do you have to say about the issue about match fixing that is circling around in No comment. I didn't know that. Tidak ada komentar. Kalau terkait jadwal Liga 3 ini Coach, jelang pertandingan hanya 4-5 hari saja. Bagaimana mungkin untuk merotasi dan The gap between each matches is berapa hari? 4-5 hari saja. 4 to 5 days. What do you have to comment about this? Oh, what to do? We have to use everybody saying we have to prepare for that and take maximum. We're going to match, and I think this good game, this player will come back to us. We have to just keep working and believe in that. Ya, tetap saja katanya bekerja dan kita percaya kepada kemampuannya kita. Kira-kira katanya jarak antara pertandingan tersebut oke buat dia katanya, dan kita hanya untuk berusaha menjadi lebih baik, perbaiki diri.